Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kami M. Rizal Family mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kembali fitri, suci, tanpa membawa dosa sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.